Friends song padi sing tak nai nelai Tirupura job ni Gomoti district ni tei kaisa sokai mani rural development ni tei rega MCN rega ni tei omoni post ni ke social audit omono apply khaiga ni thangke offline ne submit form submit ma khainai kaisa prescription or jaga tolago ni ro PDF ani omono description or naigi nai manai or jaga rozak tong bono PDF download khaige ni ro print out khaige maro nai bahai offline thange office address hingke blena Government of Tripura, Office of the District Magistrate and Collector Gomoti District, Udaipura. Okay. Ta kaisa blog ni gutei najang naita. Blog ni ke ta boro najang nai hingke Amarpura arte blog, Kakrapona arte blog, Porbuk hingke Killa, Matabari, Ompi, Silasuri, Tepania, Omahai. Jago najang naita blog ni go. Kita rega ni friends song tese kahan ke naile di DM and collector Gomoti district go mathang nai or jaga moroni block officer block development officer ni or jaga office thang nai maronai 27 omong ke date chengla ha 27 October ni siming chengmani hingke 14 November 2022 jara poni last date hingke pone 11 ta somoy ni siming 4 ta jara go boni painai ta date hingke Inke tabok eligible bahike yang nai bahirok nai nilai ne. Inke 18 years ni siming 18 ni tola ya inke tabok 18 year ni tola inke Roma ya kana 18 ni saka inke Roma nai 18 year ni inke tabok 40 years surah inke Roma nai apply ke nai ta inke she should have minimum educational qualification tang ni qualification inke blena 10 pass Jepar ni board ngai tong pane nang apply kai manai kete kaisa jaga project tong she should have work in MCN rega or have family member who have worked under MCN or jaga ni rok ni poribaro tang nu khongo rega khainai borok angani nangge ke tini rong ni job card ogu tongani nangge bahaita kita bo PRI mane alka mohai kaitonai ro ke Romaya kana ita engke tabo bom hai no preference ronai engke omone chakri ni khaya ni thangke tomo bom hai no preference rokongai hingke tabo rural tabo je jaga para area ro ko tongpungnai hingke te rega samang khainai hingke te Nehru Yuva Kendra Sanggatan Nehru Yuva and Kendra Bharat Nirman volunteer Bohairok ke nirok preference roza kongaita te kom village rogo tau para rogo tonai rong de CHES ro mahairok kai tonai rong ke or tabo selection procedure ro hangke tabo bahike khajana hingke saga The selection process will be held in 2 successive stages on mentioned below. Or jagoniro 2 step ma par nai bohaita. Hingke bahagi yang nai hingke segang pela shortlist ngranai boni pura hingke final nai. Omo bahagi yang nai hingke nai di tabok ni rong ni kaisa porona pang hata ke porona pajona kenai jang nai hingke te ni Marsi rok ini qualification ni notegi brok naik boni pore ke ulo rega job card rok bahai rok tu tong kere bahai rok naik brok naik ta je rega ni tabo rega ni tabo job card certificate job card bahai ke je kapana tongani nang nai bahai ta ke bahai kere inge apply khai me kanai inge ni ta bu mong phane tongkha or ja go job card ni job card ni go inge nang te bu sakong manita inge ni poribaro tang ni amu baba e bo haike phane tongani nang nai bahai inge final selection bahai ke nai hinge tabo ni rong ni 40 mark bahai ke najang nai 40 mark ni inge te interview najang nai 10 mark ni bahai ta
kita 40 mark hingke bahaya mana hingke tabun ni madhyamik hai ke 12 ni te graduation hai ke master ni mom hai post graduate rok hai tong hangke ni roni om hai ni ko naijagi mark or jaga kanai 40 mark bahai ta hingke tani roni other important information hingke tak bahai ni nailini hingke boni office thangani rok maronai 14 November 2022 ni bisingo hingke passport size photo kaisa matlangnai or jaga rok self attested rok makhainai hai rok xerox copy rok matlangnai PRTC Aadhaar hingke MZN Rega job card hingke proof tabo CHM popo tongla hani roni hingke kering kita kering bohaita hingke ST certificate of bohaja xerox kake or jaga marona self attested tabon ni kaisa certificate mo hai xerox ko makhainai ta aide khaigi marona hingke te ni rok original certificate of tilangai mathanai apra interview rogani pro omoke kaisa 200 din ni bagai najangnai kaisa par day ko dino ni rok busung manai hingke 330 taka ke rojangnai 200 din ni bagai hingke friends omoke kaisa mo boni application form omono fill up makhainai age fill up kaige ni rok office joma maronai ta orani form go hingke tabo fill up kaigani thangke ni rok baike makhainai ke application for the post of village resource person under or jaga ni roni block maronai district maronai baike rok under or jaga ni roni boroni under of klaitong block bahai kaisa masuni bon pura district or jaga klaitong of district or jaga district ni masuni bahai ta ke photo te pade bon pura ke name of the applicant ni bang suiti bon pura ke name of applicant father tang ni bawan bang suiti bon pura ke ni nama ni bang suiti name of mother name or jaga ni nama ni bang hingke name of spouse or jaga nang kaijak ma hangke ni brain ni bang hai ke ni chalani bang or ke suiro dita hingke bon pura nationality or jaga ni roni ST PRTC bahai rok marok boksana PRTC ta hingke date of birth certificate hai ke school certificate marksheet madhyamik ni bahai rok mana angnai bahai ta hingke gender rang kentang nang sala de ke bahai marnai male sala hingke male bring ke female bahai ke marnai hingke category ST hingke ST SC hingke SC bahai ke or jaga ma boksana bahai certificate ko maronai ta hingke marital status hingke nang kaijak de hai kaijak ko hingke married hingke unmarried hingke married unmarried hingke unmarried hingke kaijak hingke religion of number hingke nang toma dormo khaitong bahai rok ma boksana hingke te contact number 11 hingke contact number and email contact number ni mobile number te email box ati ban prake tolago 12 number hingke WhatsApp number hingke permanent address hingke ni pura details box ati village post office subdivision bahai rok pura box ati roi dita hingke house number rok ma boksana hingke house number box hingke ni para ni pamang suiro dita hingke or name of the GPBC or jaga rok nangai hingke 15 hingke name of block ni pamang hingke district or jaga bahai rok marna pin code hingke present address bahai rok marna ta hingke tabo 19 thangke madhyamik ni details box ati board nang tama board pass khai hingke passing year soidi bon pura ke mark of 10 hingke road ni busung mark phaitong hingke total examination mark or jaga ma boksana hingke total or jaga nang madhyamik ni go hingke Tripura board la hingke 700 hingke ko hingke ma boksana ta hingke percentage ma boksana bahai hingke 12 ni go bahai ni board nang tama board pass khai bahai ke ma boksana hingke bon pura year of passing or jaga nang busuk sana pass khai go hero ma boksa pio nita hingke tawa working experience hingke nang tama rok experience tong bahai rok or jaga nang boksana ke boksana hingke te asingna hingke tolago hingke signature of applicant hingke or jaga boksai peken rok na hita hingke asuk jara tani friends hingke ni rogani channel ko tal ko subscribe khai ko tong hingke subscribe khai tong rote te ni roni friends no bo share khai bro no bo share apply khai mana te hingke asuk jara tani jotana friends bye